West Karbi Anglong District Angkang Kheroni Police Station Kaparlo Sarthai Phang Cholong Lealong Aron Repen ke do tuma phan Phaikuni ni Phainkora pho ani KAAC Hinpen Chipatir Piponsi Tharle pon etlo Bangso ke Tharle pen ajok Don Kepso se keche ke bia khe tuma bangke Ladak Hemrit avedetlo Bangso puthak Ratcharia Song lapen Hamphanga Song tumpen LSM Farm IB along Pherangkia mai padopon Pherangkia melong sarsing ingling pen kaning je pona tengke Sarthai Phang Cholong Lealong Aron Repen ke do tuma phan pini Tharle pon etlo Latuma phana bangke longle ke nam jiarona matsi Ladaka bangke ave potsi alang litum ahem ke Tharle etpen puthon harmit mate dim klong ki pithuji aphana bangke rat lapen KAAC tumalong arpu ave KAAC tum arpu bangke hem ke Tharle eta tuma phan ladak pen ke toithu lapen ladak pen kaprek karbianglong adim aklong ansatami adim aklong pekpon pera karbianglong pen angtan ke padam etjia phansi klempon angji pusi ningjepon যে ব্যক্তিসকল যেহেতু অবৈধভাৱে ইয়াত আহিছে প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথাটো হ'ল তেওঁলোকে ইয়াত আহি মাটি বাৰী কিনাৰ যেহেতু অধিকাৰ সংবিধানে দিয়া নাই গতিকে তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে ক'ত যায় ক'ত থাকিব সেইটো আমাৰ দায়িত্ব নহয় আৰু এইটো কাৰ্বি আংলং সমাজ কাউন্সিলে সেই দায়িত্বটো ল'ব নোৱাৰে কাৰ্বি আংলং সমাজ কাউন্সিলৰ দায়িত্ব এইটোৱে হ'ব যে তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰি পেলাই ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰি পেলাই য'ত যায় য'ত থাকে তেওঁলোকে সেই উচ্ছেদিত ব্যক্তিসকলে তেওঁলোকৰ নিজাববীয়া সিদ্ধান্ত হ'ব এইটো তাত আমাৰ ক'বলগীয়া নাই কিন্তু কাৰ্বি আংলঙৰ ভূমিত তেওঁলোকে পুনৰ যাতে সোমাব নোৱাৰে যাতে বেলেগ ঠাইত কাৰ্বি আংলঙৰ ভিতৰত মাটি বাৰী লৈ পেলাই যে অবৈধভাৱে বহিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে জিলা প্ৰশাসন আৰু সমাজ কাউন্সিলেও দৃষ্টি ৰাখিবৰ কাৰণেহে আমি আহ্বান জনাইছোঁ Piniani Ladak Sarthai Phang Cholong Lealong Aron Repen keche ke bia sotum ke do tuma bangke RVR pen le langdam satami Ladak ke doji lapen Ladak vote ke joklong jiarona matsi abi pinlo lasi pini Ladak pen ke Tharle pulote lake karbianglong pen amatsi ke Tharle lo lasi latuma phana bangke karbianglong arlo pen amatsi padam juinang poputa Pherangkia melong angtong tipen ningje ponthu Son mate ka Tharle pu bangke kupe porlo Lutang te hong pen sikiran la pen dake kumat ni along lelong aron ri pen sikitu. Si aron ri pen sikitu pulutang te lage karbiang long aso ke kalilo. Lage theglor lam lo. Wo khit ta dak ke do barim buta hokon ilu. La si arvi pen le lang arvi pen le lang sta karbiang long arlo ke do long ji la pen vot ke joklong aron bang ke arvi pen lage. Na hok pen lang sta. La si nelitum hin pen ke koi bang la hello. Dak pen ka Tharle pu bang la ke dak helang ti ben kali karbiang long ke Tharle tu bang si ini karbiang long temas masuk ke bang dak nangku la si karbiang long pen angtan jujeng bat jir sita karbiang long pen angtan si ahe majik te dolang ko karbiang long arlo ke kali gatang ko la si vot ke jog aja kong pen ke cheng lo hem dit ka chi kim dak asim sap masi dak karbiang long arlo ke gatang ko Pini lapuson ke Tharle pona bangke KAAC aphan chorolo bonta lason thak thak ke klem ponangji dopikla lasi Sarthai Phang Cho ahem adung het ke do Chandra Singh Dera alongli chiri kep satami Sitaram Pal pwa bangke cherai pidetlo Kheroni Girls School along leta cherai pidetlo Agriculture alongta cherai detlo lason si kaprek adim keche asotum kacherai dopikla Lasi laso asai do ansatami KAAC tum prabjin pen Katharle asai prabjin pen deng ponang jilang puta Pherangkia melong litsong rong par pen ningje ponthu te bok terai alom alam lo derak phelang pilong si non daka kisung alam lo non Sarthai Phang Cholong le son thot pini non lang nang pulo dakla Sitaram Pal Chandra Singh Dera along leta cherai bor idet lo pini dakla Kheroni Girls School along le dong cherai bor idet lo departmental and soil conservation along le hala dak cherai bor idet lo son thot si dak litum long theklong expedition chairman ake hai dakla e Dhon Singh Dera along le tamil dakla phelang pi krong thom along lo la daily bazar la phelang pi hi thi long mat ke la dak mata hada kaprek ake chetum se dak long le bang cherai bor idet lo hala so bang si hok pet bang court pen na case ke hai et lo hada court pen na case chedam et ke hai tang lo tamen anta hala tum han ki plum ji ki thurji bhan ke non athang na ta angring bang abelang masi bang si non dak cherai bor idet lo si hala so long kala kaduk we jok jak la non akisung angdeng do an bang dai tumang che tham lo si hala so bang ke tim karbiang long atumang jasemet pet council kachari atumang tong sokot pen la sobang claim serak nang po